Hello people, салом алейкум барои ҳама апо, ако, хуаро, ҳама тарафа салом алейкум. Уман вақте ки мо шумо гап мезанем дар бораи ягон гаджет, ягон техника, бисёр вақт чизоеро гап мезанем ки уже будан, уже ҳастан, и ҳавая камераро гап мезанем ки уже плюс ягон фишкаи дигариша объёмша увеличит кардан. Не ки ҳози инами ҳами дақиқа, инами вақт, инами соат, инами сония мо шумо дар бораи як гаджети гап мезанем ки шояд дар олами техника я революция калон карда боша. Яъне ба кадом маъно? Ба маъное ки компанияи Xiaomi як телефони нав баровард ки ном дора Galaxy Mi Mix 4, не Mi Mix 3 да ёдтон ҳастай. Унево просто номша иваз кардан, Mi Mix Alpha намондан, просто Xiaomi Mi Alpha ном дора. Телефон гандаи баъд гуфти гапо ки безупречния. Безупречни ба точки чӣ буд? Хайна переводча да поён менависа. Телефон вообще-то компания Xiaomi чӣ хеле ки шумо медонед компанияра ба фирма як хелотон уже да фикр мезанед чӣ боша, чӣ набоша, барое ки шумо кам соя хелотон нигоҳ мекунед, кам вай мекунед. Лекин Xiaomi ма шуморо гарантировать метавонам ки ояндаи наздик да метавона ки яке ай ведущи брендои тамоми дунё шавад ҷои Apple. Даже ҳозир я ба наздики мо шумо обзори нави Apple Watch мекунем ки компания Xiaomi худаш бироварда. Яъне ки номаш Apple Watch нестай, Xiaomi Watch. Именно точ ҳамин чизи создавад кардаги чизи гандаи баъд Apple Watch да монанда як хела ин аз картинкаша да инаҷа да бинем. И обзора не ки мо шумо дар обзорҳои оянда насиб карда бошам мекунем. И шумо мебинед чӣ қадар уровни качествои компанияи Xiaomi навстар шудааст и плюс бюджетния барои кисаи любой одам мувофиқ мебиёд. Ха Apple медонед ку нархи вообще космоса меган. Як трубка мебурам, ха трубка зурат тем более 50% мо у функсияи Apple мо истифода намебарем. А инҷа да Apple пайдо меша, Apple таъриф мекуна, исусу мекуна. И мо шумо маҷбурем ки кор 2 сола, 2.5 сола ойликои худмона ҷамъ кунем, барем битем дав и ҷошта телефон бигирем. Так же честно. И барои ҳамин да иҷада ведущий страна ба номи Китай, ҷумҳурии мардуми Чин фикр кард ки бояд мо мардуми дигар давлатҳода чизе битем, ҳам качествоаш наб боша, ҳам плюс арзон боша, и ҳам плюс чӣ меган устройство ай дигар брендо ҳичи ақиб намонам. Короче, мегзарем сразу дар бораи презентатсияи Mi Mix Alpha. Презентатсия уман дар рӯзи 24 сентябр гузашт. Ман хоб набуда презентатсия дидам да. И да уҷада директори компанияи Xiaomi Дзюн худаш биромада дар ҳамун вестибюл виступад кард. Рӯзсаи гап қариб 3-4 миллион зрители тамошо кардааста буданаша Дзюна ки единственный телефони бировард ки имсол соли 2019 Xiaomi-ра бо як такони нав дод, бо номи худаш баландтар мешавад, и номи худаш бо дар тамоми дунё паҳн мешавад. Барои чӣ? Барои ки уже кори кардан ки Apple 6 сол пас ин кора мекард ё 6 сол пеш уже ин кора кардан. Неким саршавии презентатсия дар бораи телевизорҳои 8K Xiaomi буд, ай компания Mi буд. Ора съёмка кардан, то есть презентировать кардан, и камакак неинтересно буд, но охир ҳамеша чӣ хеле интересни чиза да охир мемонад, чтобы ки неинтересни чизора тоже ки ба фурӯш биравад. Барои аввал компанияи Xiaomi ҳамун рӯз сар кард презентатсияи Mi Mix Alpha-ра. Уман телефони Mi Mix Alpha, смартфони Mi Mix Alpha дар ҳамун вақт, ҳамун шабу рӯз да бисёр аудитория намедонист ки чӣ телефон ё афишировать мекунанд, и как бы ранги Apple пешакӣ медонанд ки чӣ телефон мебурояд, чӣ телефон намебурояд. Apple, то есть Xiaomi сюрприз кард ҳамара и бировард телефони нав Mi Mix Alpha. Директориш Дзюн худаш дар ҳамун маросим иштирок кардаги буд, то есть костюм бро пӯшидаги буд, қадди кроссовкаи сафед биромад, уже ранги
хориҷа ранги дига бренду официально афиширует кардномша и номи ира мондан Mi Mix Alpha. Mi Mix Alpha 180% оболочкаи панел пура экран иборат мебошад. Панели дасти чап, дасти рост, боковое управление, полностью экрана. Уман ҳаме экран намудан номша мондан surround display меган акма англиси ма чотки бадранги шумо нестай surround display ном дора. Короче нашоти динамикош бошад, звукш бошад, звукаш ай вибратсияе ки худаш я технология нав ихтиро кардагаи Xiaomi ай ҳамунҷа овоз мебурояд. Ягон хе динамик надора, ягон хе колонка надора, ягон чи надора ки шумо биги шумо овоза дар вақти вай гӯш кардан чи мегӯяд. Вибратсия мебиёд, шумо сенсор наиқади вибратсияро поён и баланд мекунӣ, и ҳамихе звук пасту баланд мешавад. Ина чӣ хеле дидесте ҳози боковой панелда пасту баланд кунаки и блютуз и так дали ҳамаш ҳастай. Бисёр ҷора ҳаме фишкое ки мо дар телефономон дорем, масалан инҷо да ҷоша гирифтаги ҷа холӣ мемона и чизо ай бари телефон мешавад, вообще мошин бадай телефон. Как раз барои истифода бурдани ҳамин телефон вақте ки пользователь фронтальни тарафша мемона, боковой яъне тарафи муқобилаш мемура. Агар муқобилиша бимона, то есть задни панелиш мемура и ҳамихе энергозаберигаиши функсия дора ки метавона ки сохранит кунад он тарафи устройствора. И шумо метавонед ай настройка омада метавонед ки на полный режим бимоне, ягон тарафаш то есть отключаться нашад, ким заряди шумо камакак тестар мерава. Кроме ки телефон изогнутия и намихе гӯем ки шаурмара то метавонед қат мекунам гу и плюс люзюн камераша дар як високий качество сохта дод барои мардум. И ба фикри ман калимаи альфа ина как раз съёмкаи мо дар камераи Sony Alpha рафтаистай и характер дора ба тариқои камерода, ба номои камеро. Изогнути камера, изогнути то есть телефон, плюс ай ҳама фишкаи муҳимтаринаш ҳамин чизае ки камераш фронтальни камера надора. Яъне задни боковой панел да только 3 камера мондагия, 3 модул мондагия ки ҳамин 3 модулш як камера, як круглый шарики камераш 108 мегапиксел камера дора. Разрешениеш ба 12032 ба 9032 ай. И ма ака рости гап намедонам, бисёр эксперто мегӯянд ки як ба дурӯғ ай ҳамин точно 108 мегапиксел нестен, но официально директораш гуфт ки 108 мегапиксел камера дора, второй камераш 20 мегапиксел и третий камераш 12 мегапиксел камера дора. И нишон медиҳад ки Xiaomi да качествои суратгирӣ и да качествои видеосъёмка кардан дига смартфоное ки Huawei PC Pro, iPhone 11 Pro и дигароша гузаштаиста, то есть гузарондагия. Так что ман фикр мекунам ки уже iPhone там Исус потихонечку аз байн мера. Ман як матали тоҷикия меган дар тори зурай бо خلاص اگه همه چی یک وقت نمیشه که مثلا همیشه در یک رمکای ناز رفتن گیره. داشت آیفون های وقت ساعتش میبیاد که همین شرکت از بین میره و دایوتون بیاری نوکیا. خیلی ما در برای گرم میسازیم میگذاریم با سرازه در پرزنتاسیا. اگر نظر کنیم با کامرای Huawei PC Pro 40 مگاپیکسل کامera داره، آیفون 12 مگاپیکسل کامera داره، ای Huawei 108 مگاپیکسل کامera داره. И бо плюс да задний панел шумо метавонед ки шагомер, калькулятор, погода и дигар приложениёи фитнес трекер, ягон хеле приложениёе ки шумо да дар кора метавонед ки вай да монед. Ай ҳама муҳим ҳамие ки вақте ки заряд намемонед телефона бинед чӣ хеле ранги савз мешавад. Бинед савз шид ина бо боло шидестай ҳисоб ки заряд гирифтеса, полный экран. Логои мира дидагие мира ҳамин мира просто бора хушу аҳамияти чӣ да монандӣ дора и куме ки логора историяша донанд, то есть яъне чӣ да монандӣ дора, куме ки логора бифаҳма ки да чӣ монандӣ дора. Агар ҷоби правилни дод ман ҳатман як приз ва беспроводной наушник ай компания боз в подарок метавоша. Ҷавоби пурраша метавонед дар поён дар комментария бинависем. Как раз да Instagram мо мобишок.tg
тоже буду подписаться к ним. Бисёр чизо интересные да уҷа шумо метавонед дар бораи гаджет, дар бораи смартфон, дар бораи ҳамаи историё бифаҳмед. Мо овора отработка фильтровать кардагем и шумо да пешниҳод мекунем. Барои нархиш примерно дар Китай уже дар худи Китай ира продажа кардаистанд $2915, яъне примерно яъне мешава 20,000 юан, 19,990 юан меша. Чӣ қимат шуморо гуфтам? И вообще нархиш кандаи бад қиматай. iPhone қиматай даже телефон. И фикр накунем ки ин чиз уха популярни меша, барои чӣ ки барои ки ҳичкас сумшам намераса ин чизоро хариданда и агар ту нархш арзон накунанд вряд ли ягон кас вайша. Но пайдаи Xiaomi хост ки дар дунё нишон бида ки вай чӣ кор кардааст, ба кадом коро машғула, вай чӣ корпоратсияи зура, хулоса ба як пропаганда бида дар история. Ман сразу шуморо рост шагал занам, барои ки телефона наброварда уже воҳима кардан, иам тоже нехорошо айда. Xiaomi. Короче, ки ном монда Xiaomi. Я номи соз намемонам китайцо Xiaomi. Бине китайцо даже культура хичона фаромӯш накардиян, номи компанияшона Xiaomi монда. Ягон кас дига мешид, ягон хел номои европейски мемонда. Барои нигоҳ кунед хитоиё то кадом дараҷара технологияда пеш рафтан, зуд шудан, некин хичона ҳеҷ маҳал копировать намекунан хориҷада. Копияро мегиран, медиздан, некин ҳаваро брендинг мекунан пад китайски, шумо пешниҳод мекунам. Так что ба канали Mobishop бимонед. Канали ман ном дора Шерхан Plus, рубрикаи mobishop.kg бидурӯ. Ин сайтиш аст, инстаграмаш аст, фейсбукш аст, ҳама намудиши социални сет аст. Мо дар ҳамаи ҷо ҳастем. Эмора шумо метавонед дар ҳамаи ҷо биёвед. Мо дар хизмати шумоем.